Amen. Amen. Ngicela ukuthinta nje umuntu oseca kwakho ukuthi relax. Uzamuzwa uThixo ethetha nawe namhlanje. Ungathuki, just relax. To David, I was glad when they say, let us go in the house of the Lord. Yabona masusendlini kaThixo fanele stress usithathe usibeke bucala. Because more entertainer is stress uzophela uphoswa izinto zakho. Incwadi yakho uzodibana nayo ungasafani namaphuma apha. So now ibeke bucala. It shall be well with you namhlanje. Awuthi amen. Amen. Ngibalana with a positive mind that lento ibingajikeki izojikeka after this. And once you enter in the presence of the Lord, izinto ziyajika. Ngicela kanje ngenxa yexesha engingenalo elininzi, asibulele kakhulu kwinkokheli zethu. Tatam siyabulela. Siyabulela kakhulu. Asibulele insebenziswano. Thanini amen. Amen. Ngihlezi lapha phansi ngibuka indlela okusetshenziswana ngayo. Asiqhelananga, angazi noma ngibiza kahle ngixolele isiXhosa sibuye silahleke ngumZulu. So uma ke ukuthi ngiphuma ebucala so you understand ukuthi umZulu. Now ihlezi lapha phansi ngijongile nje indlela okusetshenzwa ngayo. From utata kade welcome, he spoke powerful. And no data, he came and spoke powerful. And now ngihlezi lapha ngithi, wow, what a spirit that is working in this house. Yabona masihlangene ebukhoneni bukaThixo size ngeagenda A1. Even ama doctrines amacawe ethu siwabeka bucala. So now we bless you, botata bami siyabulela. Ngithethe izinto ezinkulu kakhulu la. Nami njoba ngimela, I'm not coming with something new. Ngizoconfirma lezi zinto akade bezisho shortly. Ngimfundisi unzima njoba beshilo original. I'm coming from KZN ngokuzalwa, but ngokwenza umsebenzi kaThixo sengise Musal Bay. Ngimdala ke ngibukeka ngingathi ngimncinci. Ngimdala kakhulu. Uma ungijongile ngathi ngimncinci kanti ngimdala. Ngimdala nje kakhulu. Ngazocela ukuthi nje labafana abancinci ngimdala futhi ngimdala nakuye iministry kudala ngabakhona. Ngine more than 15 years ngikwi ministry. uThixo esebenza. So siyavuya kakhulu la ukuthi sibe ngaphansi kwamadoda amakhulu, ngibeke kanjalo kubantu abakhulu. Angiqale kanje, if uThixo ezokuyisa kwelinye level empilweni, into yokuqala ofanele uyazi is to observe the protocol. Let me say it again. uThixo uma ezokuthatha ekubeke kwelinye level, observe i-protocol. Angazi ntoni i-protocol ngesixhosa. Uyilandela i-protocol and uyi-respect i-protocol. And ntoni i-protocol khona onalo igama layo ngesixhosa. Okay, should I call lesesixhosa nasithi protocol. Noma ke angisho ngesizulu, landela uhlelo laleyo ndawo sokuyona. Landela indlela okuhleleke ngayo. You must know ukuthi in life there will be always abantu abakhulu kunawe, and you must observe abantu abakhulu, no matter how anointed are you. But uThixo uyabahlonipha, uyena uThixo wakhe order. Once the order yangabe bikho, there is a disorder. So njalo uThixo noma ngathi uyakubiza, ukubiza sebekhona bake bahamba phambi kwakho. And wena noma ngathiwa unentambiso lokuvusa abafileyo, but you are not greater than those uThixo ababeke phambili. Kunento ongayifunda kubona. So if you don't observe you order yendawo, you are going nowhere. Because even uYesu mayisekhona la observe order yasezulwini. Wathi okwenziwa ubawo nami ngiyakwenza.
Ngizwa bazalwane. You say yabona ukuthi intambiso ingakuthelekisa sometimes. Intambiso. Yabo umuntu okwazi ukuobserve iorder noma protocol. Umuntu ofuna ukuba servant than to lead. You need to serve. That's why uJesu athi, if you want to be great, be the slave of them all. Uma ufuna ukuba mkhulu qala ube mncinci, because ayikho into enkulu ke yaba engakazi kube mncinci. Nesakho nona bazalwane. So na wonke umuntu ozophakanyiswa uThixo, hayi ozophakanyiswa umuntu. Ucacisile utata. Hayi umuntu ozophakamiswa umuntu, but ozophakamiswa uThixo. uThixo uqhelile ukulanda labantu abanganakekile. Yes. Alande laba bantu abadelelekile. Abalande because baphilile endaweni ephansi. But mabephile endaweni ephansi bayifundi protocol ukuthi ufika kanjani phezulu. Ungafuni ukuba phezulu ungakazi ube phansi. Ngoba mawuya phezulu iphezulu lizokubuza libuza iphansi ukuthi uke wagqitha yini kuwe la. Ungafuni ukuba phambili ungakazi ube semva. Qala lapha sikubona. Njoba usibona nje sisevile endlini kaThixo. Saseva with inhliziyo evumayo. That's why you see us namhlanje kuthiwa mqhwabeleni izandla. Ngaleqo ukhatshela izandla. Fanele uleqe ukuthi bake bekulibala ukhona kube ngathi awukho. Yabona ke izinto zakho ziright ke lapho. Kube ngathi awukho abakuvalisi nanomthandazo right unjalo. That's why uThixo David wamisa wathi sethandisiwe. Esethandisiwe at the age of 17 years. Wathi hak ayibuyele emva le Gusheni. Nentambiso. Angizwa. Waya nentambiso wanuka igusha. Wanuka igusha egcwele intambiso kaThixo. Kade kunophondo obelehlele phezu kwakhe kodwa wathi uThixo iyale kusene ebhe fanele ubhekane naye. Oh yes, Jesus. Khona abanye abantu abathangisiwe kodwa abakabulala ibhele labo. Ngicela ukuthetha. Khona umuntu okhona enkonzweni ofumana ukuthi ngobe khona enkonzweni ukhona uthangisiwe kodwa intambiso yakhe iphazanyiswa yibhele lingafika kuyena. Noma sesikelele kodwa nebhele iyarola la kuyena ngaphakathi. Uthi usabheka ibhere nane ngonyama ikakafi nengonyama. Awuqala ukuthi oseca kwakho bulala ngonyama yakho. Wonke umuntu unengonyama yakhe, including myself. Ngiyayazi nje mayisivukile yami ngonyama. And ngiyazi ukuthi ingonyama yami ngidila kanjani. Oh Jesus. Ingonyama is a pride to look down at other people. If ungakakwazi ukubulala ingonyama yakho, angeke ufike la uThixo afuna ufike khona. Deal with your lion and kill it. And there is no one who can kill your lion for yourself. Deal with your lion, deal with your pride, and become a servant. You know, and other things. uThixo if kunento ayibeke kuwe afuna ukuthi ayisebenzise ngawe uzokuplace in the local church. You cannot be a giant without a local church. The local church is in the word of God. And into yokuthi mina ngiyaqawa nje ngiyafellowshipa is not in the scripture. Wonke umuntu wakhiwa kwi local church. Jesus. So that you can be effective outside. But without a local church, you cannot be a church of God. Into ayiqale sekutheni usuyilocal usuyi church umzimba kaKristu. But iqale ekutheni ube ingxenye yomzimba yilunga lengxenye yomzimba. And now ukuba kwi local church
It calls you to be accountable. Jesus. Let me say it again. Abantu njengoba beshintsha amaqhawe, they don't want to be accountable. They don't want to be committed. Jesus. Bafuna ukuziphatha, bafuna ukuphatha. That's why a local church will discipline you. A local church will correct you. A local church is a kabukisa mtasekaya. And they are pruna. The time we pruna a local church, even a potential when the potential ngeke isebenze ingakapruna. Yazi botata bami ubone uthola ukuthi kunemntwana othangisiwe. Amela phambili nentambiso kodwa imbeka yikho. Nkosi yami Jesu. Kuyizintambiso ikhona kodwa imbeka yikho. Why akaphumanga akasevanga uphamke esefuna ukuba umfundisi angazange aseve. Nkosi yami Jesu. Yabona indaba yabantu abangaphethwe ndawo yibo abasinikeza ingxaki. Phathwa, thunywa, khalinywa, buyiselwa emqini. Sekuthiwa masebenza sifuna ukwazi ukuthi uzalwa ubani. Ningizwa kahle bazalwa. Jesus. Yabona usungayiphumela nje uyibhayizele la. But in local church is the place where God will prune your life. And we local church sizakulimaza mtasekhaya. And sinama-license ukuthi kulimaza. Sokulimaza. Uzohamba uzobuya sikhona sizakulimaza. Uma sikulimaza siyapruna. Siyapruna. Yabona uThixo into ayenze. Kusebenza kaThixo. uThixo if ebona empilweni yakho sengizabheka. Sibile. If ebona empilweni yakho ukuthi short tempered, into nikushuba short tempered. Iqhwakaza. If uThixo ebona ukuthi uneqhwakaza awunalo ne? Abona uThixo ukuthi lo sisi uneqhwakaza. Alibona ukuthi likhona. But uThixo ubekile into kuyena yokuthi amsebenzise. Ingxaki kaThixo akuyena kodwa yiqhwakaza elikuyena. Ngiyakhumbula sisakhula bebethi masonile ekhaya kuthiwa ngishayi wena ngishaya inkani. Yabo wena uright wena but le nkani lengishayayo but induku izapha ize enkanini iza kimi izwa yimina. Kuthiwa ngishaya inkani khala ayinkani khala mina. Now uma eneqhwakaza lo sisi into ezokwenzeka uThixo uzo expose iqhwakaza lakhe ngibiza kahle ne uzo le expose umele expose uzolanda lo sisi ukuthi akaprovoke leli qhwakaza so that lo lizothi malivuka iqhwakaza abone ukuthi kufanele ngiye kwi secret place yami ngiyothandazela iqhwakaza ngidile neqhwakaza lami. That's why uThixo eletha abantu abazoprovoka akufanele ukuthathe personal. Ngesikhathi beprovoka fanele wenze introspection ukuthi mina ngineqhwakaza kodwa bengafanelanga ngilile inini lento ayishilo bese udila uThixo iva likhishwa ngelinye ilifa. Mabe kulimaza ayikho ingxaki nabo but ingxaki nabo. But in local church is the place la kufanele wakhiwe khona. Uyamuzwa umuntu ethi ngilinyazwe umuntu ekhola pho ufuna ukulinyazwa abantu base tavern uphila kuphi wena uphila etavern umphila ecaweni yisho sokulimaza and ngiwe ukulimaza wena and uzolinyazwa abantu abakholwayo ngoba uphila nabantu abanjani abakholwayo hayi abantu abangakholwa akekho base tavern ozokulimaza kodwa uzolinyazwa uye lo ola. Asifunde uhlale phansi the book of John chapter 1. Hayi senginifumene bengisamkhangela. Ngicela ngifundele lapha verse 19 John chapter 1 19 until 23. Ngicela ungasifundele noma ngesixhosa.
bese ngihlala phansi. Few things engizoyithinta la bese ngiyahlala. Cishe okuninzi sengithethile. Nabuke ubungqina bukaYohane. Oko amayuda athuma ababingeleli nabalevi ephuma eYerusalem ukuze bambuze besithi, wena ungubani na? Verse 20. Okay, laba bantu bathunyiwe. Funa ngimamele kahle. Basuke eJerusalem. Lithi iBhayibheli abapriest, amalevi. Abantu who knew the setup of the temple or indlela yokukhonza uThixo. Unyulwe bona bathunywa. Kwathiwa bahambe baya kuYohane. Yes, ngicela uqhubekeke. Wavuma akakhanyela, wavuma esithi, andinguye mna uKristu. Mamela ke bathunyiwe nje ukuthi babuze umbuzo wodwa ukuthi wena ungubani. Nathi nje abathunywe yona ukuthi nje bafuna ianswer then bayibuyisele emva ukuthi ubani yena. Yes. Bambuza besithi, untoni nake? Ungu-Eliya na? Yabona ke uJohn uma ephendula, uJohn uthi into yokuqala, uJohn itsime zifu uJohn ebazi ukuthi laba bantu engqondweni yabo banayo ianswer. And now impendulo yakhe yokuqala uthi angiyena uYesu. Nayilandela. But bona babuza ukuthi ubani, but yena uthi angiyena uYesu. Then base bayaqhubeka, mabeqhubeka kabathini? Bambuza besithi, untoni na? Define manje. Baqala ukuthi wena awuyena yena uEliya. Bafika with answers. Yes. Athi, andinguye. Unguye na umprofeti lowo? Wathi ukuphendula hayi. Bathi ngoko kuye, ungubani nake? Ukuze sibaphendule abo basithumileyo. Uthini na wena ngawe ngokwakho? Yayithanda ke le uthini wena ngokwakho hayi ngokwabantu manje. Anizwa lento anilizwe iBhayibheli bazalwane. Oluphinde ngiyayithanda leyo part. Ungubani nake? Ukuze sibaphendule abo basithumileyo. Uthini na wena ngawe? Uthini ngawe? Before abantu bethethe wena uthini ngawe? Yabona ayikho icrisis enkulu ebomini bakho njengokuthi ungayena banayo i-identity about yourself. Because if unganayo identity about yourself, people will define you. Will give you names, and those names azokwenza ukuthi uhambe ngendlela abantu abathi uyiyona. Abantu bangakubiza ngento abakubiza ngayo, kodwa rest assured ukuthi wena uzazi ubani wena. And if you don't know ukuthi ubani, uzazidefine ngendlela wrong. Yes. Wathi umnandi lilizwi lowadandulukayo entlango lisithi, ityelelezeni indlela yenkosi, njengoko watshoyo uIsaya umprofeti. 2:4. Siyabulela. Thixo wethu izwi lakho linamandla. Liyaphila egameni likaKristu Jesu. Father, we bless you for the reading of your word. Thetha nathi ngcwele kulaba minute. In Jesus' name, amen. Ke angiqale kanje bazalwane ekutheni lapha wonke umuntu ubiziwe. And uyedwa umuntu obizayo uThixo. And njoba sibiziwe sila sibizwe kuma levels angafani. Kodwa wena ubizwe inyanyeni zakini wena. Ushiya abantu bakini benza izinto zabo, wamamela izwi likaThixo walandela. That's why ulana namhlanje. And now njoba ubiziwe, ubizelwe awubizelwanga, akekho umuntu obiza umuntu enganayo into yokwenza. Njalo uma ubiza umuntu usuke usunento ofuna lo muntu ayenze. Uma kukhisha ipost emsebenzini kuthiwa kuyaqashwa, kusuke kuvuleke iposition somewhere. Bese kufuneka a relevant person for that particular position. So wonke umuntu la ubiziwe, but into ebalulekile ukuthi kufanele uliqonde ubizo lakho ukuthi ngibizelwe ntoni mina. Akekho umuntu okhona lapha ecaweni for nothing.
ngabe uasha, you are called for that. Ngabe uklina ikawe, you are called for that. Ngabe ubizelwe mhlambe ukufundisa uSunday school, ubizo nawe lolo kuwe. Akekho umuntu okhona ecaweni ongabizwanga. Sonke sibiziwe. But yikho uPaul aze athi hamba ngokwethembeka obizweni lakho, because wonke umuntu ubiziwe. Now kulesi story uJohn lithi iBhayibheli kufika laba abantu abathunyiwe kuyena. Mabefika bethunyiwe bazobuza ukuthi akayena yini uKristu. Ngenxa yokuthi uJohn benza izinto ezinkulu ebezimenza ukuthi afane noKristu belindele. Then uma befika kuyo ngithanda ianswer kaJohn. Uma befika bathi awuyena yini umprofeti, athi uJohn, no, I'm not. Baphinde bathi awuyena uJeremiah, athi no, I'm not. But awuyena umprofeti. Yabona ukuba kwakuyimina ngangizothi yes, I am. Yabona siphila ekhathini la abantu bafuna ukubizwa ngamagama amakhulu. Kulesi sikhathi esiphila kusona akekho umuntu ongafuna ukuba mkhulu. Akekho umuntu ongafuna ukuba phezulu. But if ulandela ukuthi abantu abakhulu intone abayenzile ukuze bebe bakhulu nesingayifuni. Yabona mawufuna ukuba ufuna ukufana nami, noma ngithi mina ngifuna ukufana notata. Utata kade ethi usebhizinisini. Uma ngifuna ukufana naye, kufanele ngafuni ama-achievements wakhe, but angifuna ama-challenges akhe ukuthi uthephi ukuze afike la khona, because ayikho into uThixo ayenzayo overnight. Jesus. Ukuze ube yilento oba yiyona kunehambo fanele uyihambile noThixo. Jesus. uJohn into ayishoyo uthi uJohn, I'm not the Christ. Uthi mesuka he was very clear. Ngicela uthobe kancinci. He was very clear about the identity. Uzazile ukuthi noma ngathiwa mina angiphilisa abantu kodwa ngiright, ngiwumuntu obemezayo ehlane, ngithi phendukani. uJohn, he did not do miracles, but into beyenze bememeza nje ethi phendukani. And abantu bebengamfuni uJohn njobe beshumayela. Undiva kahle? Bebembaleka. But uJohn uzazile ukuthi ubani. Now uthi ngilizwi elimemeza ehlane. Uma ethi ukhonta incwadi kaIsaya, uya kuIsaya uthi ngilizwi elimemeza ehlane. Akasho nokusho ukuthi ngiphilisa umuntu, but uthi ngilizwi elimemeza phi ehlane. And uJohn akanayo ingxaki ngokuthi yena uyamemeza akaphilisa umuntu. Yabona in nowadays in these days kunento esimoshile wabazalwane. Abantu abaningi bafuna amagama amakhulu, and mabefuna amagama amakhulu aba understanding nalokuthi lawo magama achaza ntoni. Number 2, bayibiza ngamagama amakhulu abantu but iqhamo salawo magama azibonakala. Umuntu ufuna ukuba mkhulu but iqhamo okufanele kube yizona ezicacisayo ukuthi sewuhambe kangakanani ukuze. Yabona njengoba sihlezi la khona othisha la. Mina nje unkosikazi wami ugqirha. Khona omunye umfundisi oke wathi hey nawe fanele sikubize ngogqirha ke. Ngithi mina kuyena no, unkosikazi wami wahlala 7 years e-university. Wawugqiba ngangengilunge mina kulo 7 years. Ngiright ngaza amavesi ngoba hayi leya ye 7 years ngangeke ngize ngiyilunge. Ngeke ngize ngilunge yona. Ungayifuni into efika cheap in your life. Yonke into isebenzele. Yabona ke ingxaki esinayo Nkosi yami emabandleni ethu. Ingxaki esinayo sinengxaki yalento ekuthiwa i-fivefold ministry. Sayithetha ngenye imini. Sinengxaki yalento ekuthiwa i-fivefold ministry. Siyayithanda. And sithanda even ukubizwa nangabapostoli.
singaqondi ukuthi lichaza ukuthini lona igama elithi umpostoli. Khona umuntu ongibiza ngompostoli ngathi no. Ngicela ungibiza ngomfundisi. Ngiright ngomfundisi. Angisho ukuthi ku wrong ukuthi ngumpostoli, but into engibalekayo ukuthi indlela eselekwe ngayo lingana understanding ukuthi ichaza ukuthini into yokupostoli. Masithetha nge5-fold ministry kulawa ama office aliki office elikhulu kunelinye. Angiphinde ungacinga ukuthi umpostoli mkhulu kunomfundisi. Ungacinga ukuthi umfundisi mkhulu kunomvangeli. Ungacinga ukuthi umvangeli mkhulu kunomprofeti. Kuleya 5-fold ministry ioffice elikhulu ioffice elidingakalayo ngaleso sikhathi. Angizwa ke lento engishayo. Ioffice elikhulu ioffice elisuke lidingakala ngaleso sikhathi. Amen. Noma ngaba khona umpostoli kodwa makudingeka umvangeli umpostoli akamkhulu ngoba kudingeka Jesus. Lo. aliki office elincane kunelinye. Yeah. And now leya nto leya akuona ama-title. That is the office in the kingdom. Yikho iBhayibheli lize lithi they are there to equip the church. The benefit is not for the person, but the benefit is for the church. That the church must be equipped. Li wrong ibandla eliphethe umfundisi kuphela umvangela ngangeni. Kufanele ekhona umfundisi abuye dedela umvangeli. Li wrong ibandla eliphethwe umprofeti. Uyabona umprofeti so ichaza ngenye imini. Umprofeti ibandla kenqale la. Ibandla eliphethwe umprofeti. Ibandla elihlalela spiritual. Naso sonke isikhathi. Sithi sinale enkonzo nje ekhona kune party komzalwane othisa siya celebrate umprofeti uzomusa ethi hey kuvala umoya la samsiyothandaza. Jesus. Uzomusa umprofeti sesho njalo sithayi yasi simosha ixesha ngabe siyathandaza. Uyabo masishaya ichorus yena ufuna ukuthandaza. Why akekho wrong indlela wayerishwe ngayo. Jesus. Wakhiwe ngaleyo ndlela. Ibandla eliphethwe uthisha lifuna ukuba i-theological institute. Lifuna ukuba i-Bible college because lona liyacubungula liyahleka. Futhi isikhathi esiningi umprofeti ujwayele ukuba namahlathi. Umprofeti engekho wrong ukuba namahlathi. Ingezathu ukuthi into yena uyivelela ngaleyo ndlela uThixo asuka ekhile ngayo. But if uzofika umfundisi ufuna iordanyana kancane kube neorder neapproach. Umfundisi ke lo. Uma sithetha ngumfundisi sikhuluma ngeshepherd. Ozokulandela mntasekhaya. Ekulandele noma ngathiwa awuseze ecaweni akunakekele he cares. Now uma sikhuluma ngompostili, umpostili he's there to equip the leaders and to send the leaders. If umpostoli ekhona ukholela ukuthi azophuna alungise abone ukuthi ama leaders ayaphuma yini lapha ebandleni, but akekho ukuthi akabe mkhulu. Wonke lama gift fanele acomplementane. Akufanele kube nemfazo umpostoli aka understand ukuthi sekuyisikhathi sikamprofeti. And lize lithi iBhayibheli bonke basebenza ngomoya omunye. Awukho omunye umoya abalwi ngoba banomoya omunye. Umpostoli is the sent out umuntu othunyiwe. Manje kuvele kuvuka umuntu onganalo ngengaze wine ngisho makhulu emwinele enkosini athi ngumpostoli. Akaze wine ngisho ingane ka Sunday school useyibiza ngompostoli. Akaze aqale ngisho ibandla useyibiza ngompostoli. You know, we are called to correct in the church. Khona ngintwana ngisho ngeke ekhaya. Khona ngintwana ngayijonga nje ngathi intwana ke le ubaba enkosini, because we are kingdom minded. Uma usazosicinga wena ngokwe as far as your local church uzophoswa yithi. Amen. Ngithatha naye khona enye into esilungisayo ngithi hey mfundisi
bengilindele ukuthi uzofika kimi sizothetha ngalento yalela Ahmed. You know, I was so disappointed. I-answer nginika yona uthi hayi kalokhu mina ndingumpostoli, umfundisi okufanele ze umpostile. After that ngambuza ngathi yini umpostoli? Bathi ngiya sengibuza intoni umpostoli? Ngithi intoni umpostoli? Maybe you don't understand. Intoni umpostoli? At I umfundisi okufanele ngithi you are not humbled. We are full of pride and empty pride. We are called for the kingdom. We are called to empower abantu bakaThixo. We are not called for our local churches. Uma sisebenza ama doctrines ethu siwabeka bucala, sisebenze for the kingdom. Jesus. Ngithi intoni umpostoli? Akasakhona ukungiphendula. Because abantu bawathanda amagama abangakazi ngisho kwachaza. You know, we are theologians, but akuyona into esiphakamisayo. Akuyona, it was there to help us so that we can understand people and we can understand God. But akuyona into ofanele sime ngayo sibe bakhulu ngayo. Yikho Jesu uthi uYesu umefika kubafundi bakhe ubahlambe inyawo. Abahlambe inyawo bale bathi asikwazi ukuhlanja uwenyawo kungcono kube yithi athi uYesu lenkonzo engiyenzayo ngifuna mase ngingekho niyenze. Wayebehlisa asusa ititle yabo ubukhulu. So sinaleyo ngqaba ukuthi abantu abayi understand ukuthi I'm a teacher of the word akungenzi ngibe less in the kingdom, but kungenza ukuthi ngibe powerful if I understand myself. Yabona uJohn uma ezicacisa la uthi I am the voice that is crying in the wilderness. Ulanda uIsaiah uzidefine according to his job description, according to his identity. Sidinga abantu abazozazi inkonzweni. But mabe khona athi mina I was assigned in this church and I have an assignment to accomplish. Kuleli bandla ngibekiwe ngi-intercessor yaleli bandla. Ayikho into ezongena ngobhekdola because ngikwi-position yami. Umuntu ozobona abanye bevangela nayo sefuna ukuba umvangeli awuyiqondi ukuthi ubani. If you were called to be a teacher, stand your ground, be a teacher. Ngiyayithanda into tata yenzile. Angincome befundisi bami ukuthi athi tata ngiyakhulula sebenza. Ungaphazanyiswa na ukuthi kukhona mina. You must be less of yourself. Less of yourself. Jesus. Lento ye pride yokuthi yimi mangimile phambili engathi intambisi yakhiwa kuni. Intambisi ivela kuThixo. Lento yokuthi iqhawe lami lingcono kunamanye amaqhawe. Jesus. Uma ngingakabi lona lami iqhawe yinto kaSathane leyo. We are called to build the kingdom of God. That's why ubona mina ngisuka le eNatal. Ngafika emaXhoseni ngangena. Ngasebenza ngakulibala ukuthi ngumZulu. Ngiyazi ukuthi angibizelwe kaXhosa. Angibizelwe iculture kwaXhosa but ngibizelwe iculture yeZulu. Uma sengifikile lento yobuZulu ngibeke eceleni. Nawe lento yobuXhosa ngingeni ngoba I'm here for the kingdom. Jesus. Ayikho indawo mina engangeni kuyo. Ngingena kuyo yonke indawo. Sengihambile iSouth Africa yonke. But mase ngifikile ipride yami. Because ipride yona into esibulalayo. Ipride, umuntu onepride akakwazi ukubona nomuntu uThixo amthumela ukuthi azomnceda. Angiphindi umuntu onepride uyazi ukuthi uThixo usebenza ngenye indlela. uThixo engalanda lo muntu ongadleki abeke i-answer yakho kulo muntu ongadleki efuna ukudila nepride yakho wena ube nento ukuthi awu yaze yafika ngosokuncono ukuba ifike ngosore and so kanti uThixo ucinga ukuthi uzoxelela wena ukuthi fanele enze kanjani. Nkosi yami Jesu. uThixo ngike ngathi kwenye imini ngicela ukuyisho lento ukuthi uThixo uyamangaza ngeke uzumkreme uThixo. uThixo akasebenzi njengomfundisi wakho. uThixo akasebenzi futhi njengomzali wakho. Uyazi ukuthi uThixo uke wenza enye into. Sengiyahlala ngempela manje. uThixo uke wenza enye into. Ku chapter
chapter 3 of Genesis. Uyagweba lapha. Gweba inyoka. Uyayiqalekisa inyoka. Uma eyiqalekisa, ayiqalekise inyoka. Asho athi kuzobetha inhloko yenyoka. Inyoka izobetha ihili. Athi mase egqibile ukuyiqalekisa, sihambe isikhathi size sifike ku chapter 6. Ku chapter 6 uThixo ubhubhisa umhlaba wonke. Uma ebhubhisa umhlaba wonke uThixo, usuke uthi uThixo kuNoah, uNoah kade sebenza inqanawa. Esegqibile ukuyenza uthi ke mamela Noah, ngifuna ufake izilwane 2 by 2 kule nqanawe le. Now lezi zilwanyana mazizongena bezingena 2 by 2. Kulezo izilwanyana nenyoka ibiqalekisiwe ku chapter 3 yayikhona. Yabona usungathi kona ixoki likaThixo leli. Lifike liqalekise libe livulele futhi. Mna bafundisi bami ukube nganguNoah ngangizoma eminyango nentonga indlela inhloko ukuthi kuthiwe ngizawubetha inhloko uma ke yavela nje inhloko ngiyabetha. But the same Thixo uthi ayingene lenyoka eqalekisiwe. And uThixo he did not have a problem about that serpent. Then lithi iBhayibheli yangena yashwa igreen marsh. Yangena inyoka. Yangena kuwo lo mkhumbi kanye le iqalekisiwe inja. uThixo wazile ukuthi bayayidinga inyoka. Yes. Yikho ke nasecaweni ungazibulali zonke inyoka. Khona inyoka ongafanele uyibulale enza khona la. Okufanele ukuthi mazikuluma ujonge phezulu. Jesus. Khona inyoka okufanele ikulume this Sunday. Ungayibulali. Angazi ukuthi ivunyelwe uThixo ukuzilungise wena. uThixo akanandaba. Phela ukuthi mina ecaweni lami ningangibeli inyoka zami. Ngiyazifuna inyoka zami. Ngoba ngiyazi khona ezingibethela bona. Engivele ngithule ngithi xaka mase bevuke i-short tempered yabo. Ngithi zikhona inyoka zami. And uThixo uza kulungisa ngazo lezi inyoka ongayifuna. Jesus. Yabona lento yokuthi abantu bathi let us kill the witches. Ubani oyibulala wona useligqwirha nje ukubulala amagqwirha. Uyawadinga amagqwirha ukuze uzodinga uThixo. Fanele uloye ukuze uzokhala kuThixo. Sekho amagqwirha akekho umuntu ozongiloya. Hallelujah. Awukuze ukwazi ukukhalela uThixo. Awushaya uNkulunkulu. Jesus.